Biyag ti tao. Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasaya at latamot tatang. Da kayo ngay. Kumusta kayong kadagiti apo ko yo? Ay na, nasaya at kami lataa, anak ko. Always healthy. Ken siyempre, always happy. Nga oray kanayon kami amailiw ken ka, anak ko. Nasaya at nga rin no kasta tatang. Ay, wen, apag iso tihawag mo, anak ko. Kwa, nadadail nga men, tay kutsyon, dagiti anak mo. Ket gumatagak kumaitibaro. Ken tay kamada, madadadail san. Ha? Ni, kat no kagatgatang la di napan atawan ti kama ken kutsunda. Ay na, nagdawil da nga rod a maturog. Ken pagayayaman da nga men. Aglag-tulag-tu da. Di damit amaw ti maanawa. Jakmet nga rod kayat nga umtan ida, anak ko. Tapat-pat gek dagiti apu ko. Ay, umtan nyo ida Di yu spoil din dagiti apu ko yu, tatang. Ay, saan Kaasi damit, anak ko. Kahit kasanaw. Kaanaw nga ipawit mo, tigatang ko iti kama, ken kutsyon, dagiti ubeng. Sige, agpawitak no bigat, tatang. Apay, di ka makapawit itaya, anak ko. Adda trabaho, tatang. Ay, sayang. Sige nga rod. Basta sa paem tao nga ipawit. Wen, I love you, anak ko. Auntie Silvia, kwarta man. Ikatang mikan ni ading ko iti tinapay. Huh! Nilulom ati pagdawatam. Ta, iso na ti pawpawitan ni nanangyo. Dinakto pa'y pawpawitan nga ka na yun. Santo lang mangtod no agdawatak. Imbes nga regular kumamat nga kan nakiti binulan. Awan ka no mat kwarta ni Lolo, auntie. Ada, imposible nga awan. Agawin kayon. Nagbabangsit kayo. Nagmumursang kayo. Yan kayo man nagdigos. Awan ka duwami ije balay, auntie. Awan da lolo ken lola. Dakal kan siya. Amo mo dararamidem. Ala, agawin kayon. Iawin mo ni adyang mo. Digusam. Nagmumursang kayo nga nagangdut kayo. Ala, agawin kayon. Yakay, agluto ka man iti Di ka man baon na bakbagatan. Tanapudot ti ulaw. Naaba ka kiti sugal. Sika lang ay tinabak. Agpadata lang Di ka nga rod baon na. Tamadi timod ka. Aglaladutak mga rod nga gunay. Tamadi mo timod ka. Iso asikat aglutaw. Ay, masaduta ko na magan. Awan mutlat mailutaw. Danom lang ti iluto mata pagkapay. Masadutak. Maturog akon. Lolo, mabisin kamin kan ni ading ko. Awan bagas ama iluto. Ingay bagakin ni Lulam. Saan asyak tiragregam? Tanaputot ti ulok, Zia. Ha? Ala, panawan nagnitoy. Takayat ko, taginana. Ay, madurog kayon. Awan makan. Ha? Mabisinan ni ading ko. Nasakit ka no ti tiyan na, Lola. Ayun ka pa inuman iti danom. Ikami ti asukar ti danom ngayon inuman na. Kanuray si ka. Uminom ka iti daw. Tapno mabusog ka. Agbusog kayo iti danom. Lola? Awan kwarta tayo ngay ngatang iti makaan. Saan ka di nagpawit ni nanang iti kwarta tayo? Saan nga raud? Sagpaminsan mo lang agpawpawit. Nagpawit, nagbaset. Ay na, panagi na naman na. Hagid da ako na. Nasakit ti bagbagik.
Kan maulawak manan. Kan ayo na ka maulaw. Kan naglaka ka mabannog. Ay, kailiw ko nagiti anak ko. Kaya't ko idan ang makita kan maarakop. Ngaman yan. Ib-ib turak ti iliw ko kadakwada. Tapno maipaayak iday tinapinta sa masakbayan. Ha? Ni Paulo ti mauawag iti messenger ko. Hello? Paulo? Hello? Kathy? Kumusta kan? Kastoy, kalkalpas ti trabaho. Saan ka di ang makadisturbo? Saan, Paulo? Kathy? Kumusta ti daton kung ayat ken ka? Talaga ka di nga wanam namak ken ka? Paulo, sana ka may bagay kan ka. Baro ka. Idinto ta siyak, kat may sa-single ma'am. Amo mo tinapalabas ko saan ka di. Namidwa na kirelasyonak. Ngam pinanawan dagiti amma dagiti duwang anak ko. Ay ayatan ka, Kathy. Urian niya pa'y tinaglabasam. Maawat ko dayta. Amumot na nabayagan niya gayatag ken ka. Awan pa'y anak mo idi. Inayat kan, Kathy. Paulo, Please. Ayatan na kumamat. Si kalaang ti babae anak karik na akit ikastoy. kwa, mabainak. Sana ka maikari. Ulitek, Kathy. Ore asino ka pa'y. Ayaten kan tulata. Ngam, maawat mo ka di dagiti duwang anak ko, Paulo? Wen, Kathy. Nakasaganak amang ibilang kadakwada. Kaspudpud nung anak ko. Tano asino dagiti napatagken ka. Napatagdamot din iti biyag ko. Paulo. Ay na, Kathy! Narigat ti awan love life na. Abay, di ka masikuran nga awan ka ginginantil na? Saan ka maburi? Gigi. Ay na, karbangam ti agayat ken paayat, friend. Saan ka puta single ma'am ka kat awanin karbangam nga agayat ken paayat? Kasapulam na ita. Nagboring kaya ti biyag nga awan love life na. Kasla, awan usar ti puso no kasta. Mabutengak nga minan ang makirelasyon, Gigi. Ay na, nabayagan nga maamom ni Paulo. Nasingpot na dya abaro. Patsik ang maawat na dagiti duhan niya anak mo. Ay na, no siyak ti saludsod man niya. Boto akin ni Paulo. Saan pa babairo dahin dyan? Saan akas ka dagiti daddo maalalaki? Gigi. Sige kit din. Go, 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 Kathy! Panawin matan tapno asikaswam ti love life mo. Sang butem habang ubing ka pa'y. Kaanong tupay ang makiasawa ka ngay. Into nagkabaw kan? Sika talaga. Basta no siya, boto akin ni Paulo. Kaya't ko launay aparakan ka. Nasingpat day jay, friend. Tatang, kwarta yuman. Amok nga, pinauitan na kayo ni Kate. Awanan nakimusain. Ni, naigatangan yung manan ngay. Nangigatangan nyo nakimos iti sugal Anya? Naintadyo ko makanyak, di ada ko maingatang ko itinaymas nga si Danyo. Patpatyamat. Si kapay mait Silvia. Awan pa'y tinungpal mo akarim mait. Nga oray na minsan lakuma. Iti pinawitan na ka ni Kate iti kwarta. Kunam nga ilibrida kamay. Awan mo't apulaos. Namin adon a pinawitan na ka iti kwartam. Ngam di da kami pa'y na ilibre iti uray sagbabain tila nga ice cream. Nakaado kayo manan iti saon.
Ipulong kayon to pa kan ni Kati. Ibagakti pa nagsugsugalyo. Ay, agtala ka man. Kunamadlat saan kamit asugadura? Ha? Di ka man kundi pulong iti kapsat mo. Tagpapada tayaw aman nugar, Silvia. Awagan mang kiti ni Kati lakay. Apay aya. Ibagam nga agsakit ka tapno pawitan na ti kwarta. Ibagam makanser ti sakit mo. Ken ibagam nga madanin ti apit mo. Nga dantaning ti biyag mo. Alya. Apay ngay asyak. Sika. Anya? Ibagak nga agsungsung abkaan. Tapno agpawit adagos iti kwarta. Ay sana. Di mo ibagbaga ti kasta tamang ano lahat nga agawid. Ay wala niya. Wala. Ibagak latan na disgrasya ka. Anya? Natinag ka. Ibagak ngay muli ka itinyaw kat natinag ka. Kat naitugkal ti ulam. Anya? Ha? Inton pumodnaw? Saan? Saan ka nga umululi itinyaw tapno saan apungudnaw? Bakit? Nagkapuam, Kati. Napanak nagpawiti ti kwarta. Imawag namin ni tatang. Nadisgrasya ka no ti inak. Ha? Apay? Natinag ka no itinyog. Anya? Ala, Kat, kumustan? Adda ka no pala di ospital. Ay, sus! Ay, sapay delikado no babakit kinlalakay ti madisgrasya. Tanalaka ma-fracture dagiti tultulang da. Wan nga ro, Gigi. Kat, kumusta mo dagiti anak mo? Nasayahat da ka numot ko na ni tatang. Oh, Kat, kasano? Matuloy ka kading agbakasyon ita? Agawid ka di Pilipinas? Saan sapay lang? Sayang ti pamasahik nga agawid. Ipawit ko langan nga usaran dagiti anak ko. Isuntumot lang ag-extend iti kontratak. Saan ako nga agbakasyon, Gigi? Kahit mano timpawit ni Katay? 10,000 pesos. Sa 6,000 kanyak, 4,000 matkan ka. Nagsaur kan? Agudwata. Ay, siyak ti ama. Iso ama sapol nga ado ti kwartak nga musika. Nan, yag mo nga rodan tanay. Aggagatulan ti imak nga agdaya. Lola, anyat balunan mi ija eskwelaan. Ay kutin na po ya. Adamot itlog si Danyaw. Itlog aka na yun ti si daan mi. Makaumamot ti itlog, Lola. Ay, siya. Di ka kundi pili ti si Dan. Tedi da kami ti ubeng. Kamutilat kan kanan may. Bautan da kami dagiti dadakkel may nagreklamo kamay. Apay, kayat yu ti mabaap. Sana, Lola? Nukas ang around, anusan niyaw na niya tagda. Di kay kundi reklamaw. Tawan impaw 8J inayo a kwarta. Dara sa mading. Tapno saan tamala daw iji pagkadalan. Oh, Zea. Ha? Ape magmag na kayo mapanag-eskwela. Awan nga min pagplete mi, Tata Paulo. Anya? Ay sus, mabanog kayo Sapay, adayo ti pagnain nyo. Hala, umay kayo. Tay palugan kayo, wen? Ha? Ala, awan pagplete mi. Mabit lang Adoy. Kwartayo iti kapsat mo. Pagplete kan pagmerindayo. Wen? Ha? Ay, agyaman nak, Tata Paulo. Friend, ada nasagap ko adamag. Ha? Anya day ta, Gigi? Saan mo't kanugaya man na disgrasya ni nanang mo? Anya? Kanayon ka no, ti panagsugal da. Inal daw. Isugsugal da ti pawpawit mo a kwarta katakwada. Ha? Kat dagiti anak mo, kaslada la pimpiman. Pisang-pisang ti badbado da. Kasla saan da ka no amas asikaso anaimbag. Tanakadungtong rit da. Anya? Isa pa nagkunak, friend. Nasaysaya at siguro na agawid ka pa Tayong kakitaan dagiti anak mo. Nakakaasimot dagiti anak ko, Paulo. Agpakpakaasi ak. Pakikit-kitam ko maida no da oras mo.
Wayne, di ka matanagan. Talaga kas Tatar Aramida. Awan sa bali pangital ka kadakwada. Tagastamot nga ron dagiti dadakkel ko. Kanuray ti kabsat ko. Ala, di ka matanagan. Aramida tibilin mo, Kathy. Agyamanak, Paulo. Ay, agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport, Paulo. Kailiw kang aminin na makita iti personal, Kathy. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Paulo. Ha? Agpaiso? Aklunan na kon? Wen, ngamin, nabayag matan na nagdaton ka kanyak. Kat agayatak matan kan ka. Oh, agyaman na, Kathy. Ikarik, si kantulaan ti babaeng ayatak. Kat karaman ditan dagiti anak mo. Ipatag ko ida. Kat ibilang ko kaspudpud no nga anak ko. Nay, ape anagawid ka, Kathy. Agbakasyon ka kadilaeng, wino, di ka nagsupli. Agbakasyon akla ang tatang. Ape akadwam ni Paulo. Kaya't ko ayam amu kada kayo. Naimbag nga oras yun, tata. Ha? Yamam mo. Kat sigod matan yam amok ni Paulo. Takalugaran tayo kat ngaron. Yam amok anobyok, tatang. Anya? Nobyo? Ne? Nagkuna amakin nobyo ka? Kathy? Ha? Adan dua nga anak mo. Makinobyo ka pa ilaang? Nakasagana ak amang ibilang kaspudpud no nga anak. Kadagiti duwa nga anak ni Kathy. Tata. Saan asikati ka sarsaritak, Paulo? Iso mabalin ka di? Aguli magkalaang dita? Ha? Diyak kaya tararamidam, Kathy. Imbis nga'y pamaisam ti atensyon mo kadagiti anak mo. Makinobyo ka pa ilaang? Ha? Kinagatal ti kasta? Oh, saan kitin? Uray ko manubak na ang ti pakirilasyonam. Kas kalag bibisin iti lalaki. Tapadamat anak ko rapay ti pakirilasyonam. Imbis adag itila anak mo ti pakanam. May nayon pa iti lalaki. Hawano na. Agrigat ti panagbiag mo iti kastangar aramidam, Kathy. Nanang, kanayon kami amabisbisin dito'y balay. Awan akanayon makan dito'y. No agdawat kami kada lolo kan lola, ungtanda kami. Oh, anak ko, jak laim pagarup. Nakakaasi kayo gayam iti puder da lolo kan lola yo. Kanayon dang awan dito'y balay. Please, saan ka na pumanaw, nanang? No jak agtrabaho, awan pangalaan tayo iti pagbiag tayo, anak ko. No kasta, agsubli ka manan ijay abroad, nanang? Kapilitan anak ko. Tapno da pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Kantap no makaurnungak iti pagadalyon do iti kolehiyo. Diyak kaya tantaag na dito'y. Naguyong da lola kan lolo. Nimot Auntie Silvia. Kanayon da kami akundutan. Ungat-mat lang ungat kada kami. Di kay madanagan. Adda tawa pangitalkak kada kayo iti kabsat mo, anak ko. Ha? Sino, nanang? Awanan Umimot ni Kateno da nasawa na. Imbis nga da tayo lang tekekan na iti kwarta. Uwan nga ron Masurunak iti tayo, Paulo. Gaputa OFW ni kamsat mo, inaarap na matan. Sadot kindi Nagsapol iti mang pakan kan kwa na. Uwan nga ron. Labdan nyo ida. Pag sinaan nyo kindi suda, saan nga mabalin nga makiasawa ni Kate? Makiasawa pa'y lang ngamin. Agraraman mat nga makiasawa. Imbes nga da tayo lang tayan ta atensyon na. Awanan Masurunak nga ron. Gumatal mat na niya kamsat mo. Uray kumanubak na ang tipinili na. Saan mo taman nalo lang? Makitak lang na dyan nga, Paulo, pag sasawa kay ti Kusto. Parek na aktap no aday wan nandiya kabsat ko.
Apay no saan kanyag subli di abroad, Kati? Agbiag tayo mo't niya already ka nag-abroad. Saan? Diyak kayat nga iasakan ka ti amin. Nang runak at andaduan nga anak ko. Diyak kayat asi ka ti maubliga amang pakan ka dagiti anak ko. Agtinulong ta, Paulo. Kati, Kat si ka ti pangital ka kadagiti anak ko, ha? Total, agdandan nata magten ka sa agasawa. Kat agpakpakaasiak. Di mo kumabaybayan dagiti anak ko. Tadyak ida maitalak kadananang kantatang. ala, no kasta ti desisyon mo. Awan maramidak. Kat di ka madanagan. Jak to baybayan dagiti anak mo. Ay, anak ta ko nagkuma. Agnaedan diti balay. Tapno mabantayak ida, anay pa. Apay, di ka pampanunot, Kati. Ibatim dagiti anak mo iti poder tinobyom. Kat babae dagiti anak mo. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsik adi nabaybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga ron. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Apay, di ka mabuteng maisagmak dagiti anak mo. Tatang. Patsin nga ta ni Kati ti amana. Bueno papagayam, di uliwayan na danggan ti part 2. Wano pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsi ka di na baybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga ron. Kasanon, nugon dawayan na ida. Apay, di ka mabuteng maisagmak dagiti anak mo. Saan na maaramid ni Paulo ti kasi ti pampanunutan nyo, tatang? Nalaka, ti agin sisingpat, Kati. Ulawin na kalaang da dyan lalaki. Amuna gabi niya da kwartam. Isungay naram na ka. Saan na pudno day tatang? Pudno! Day tangamin ti madikan ka. Tanamati ka adago si Tidaya Paulo. Ha! Tinisting na ka lang ay naram. Inaklon mo matadagosan. Di kayo mapanijay. Tamang anugundawayan na kayo daya lalaki, siya. Nasingpot ni Tata Paulo, lolo. Agin sisingpot la dayjay. Patpatsin nyo ba? Kat no adon tirinamus daya tao. Bakit kan ubeng? Awan pilpilyan na. Ha? Isuadi kay mapmapaniti adin ni Jay, wen? Dito'y kayo laeng balay. Nagswerte kat dayjay apaulon? Isuntun ati pauitan ti inayaw. No ijay ti pagyanan nyo. Kasano kami matangay? Kat, adan dagiti anak mo iti poder ti nobyom? Awan, Gigi. Sana palubusan ni tatang. Naimbag no si kasunda na imbag dagiti anak mo ichay. Daytang aruti pampanunutak. Inggatangak matkit di ti anak ko iti cellphone na. Tapno da pang kontakak kadakwa di ti kabsat na. Nasayaat nga Rod. O, Kat, kumusta kayon kini Paulo? Plano min ti agkasar. Apa aman amalpas ti kontratak di ti abroad. Very good! Ay na, maragsa ka nagparakin ka, Kathy. Amok ngamin anasingpat ni Paulo. May bagay na unay ka. Agyaman at Gigi. Sapay la kumatasan tong agbaliw ni Paulo. Ay na! Anya ko matipagbaliwan na! Katsigod mo takas dito ugalin na! Nasingpata talaga! Lolo, adda bayadan mi ijay school. Nilulam ti pagdawatam. Ay, awang kwarta! Kay, diintad ko akwartam ngay. Manumat la jentad mo ngay. Nagbasay. Ikam kay ditapo ko mo, ta si katipaw-pawitan ni katay. Awanan,
Naibusan! Impabak mo manain! Wen! Uray pisaw, awan nagbatay! Apay ngamin ngagsugal ka no kanayon ka mo tamabak! Hoy, agtala ka man! Napudot ti ulaw! Di pagpungtutan tamang ano makatapisa! Lolo, ala ako man tindulin nyo a cellphone ko, tawagak ni Nanang. Awanan! Napukaw! Naragrag ka! Thank you, itintad yu a kwartami kanya ading ko, Tata Paulo. Awanan yaman na, siya. Noda ka sa pulan nyo, di kay agbain nga masidag kanya. Wen? Wen, Tata? Sige, mapan kami nga rodan, tabak kamala daw kami ijay school. Sige, agan-anad kayo, siya. Ay na! Kamaudyanan na! Nalpas matlaan yung ti kontrata ta dito'y abroad, Kathy. Ay na! Excited ako niya agawid di Pilipinas. Wen nga rod, uray siyak, Gigi. Magagaran ako nga gawid. Ay na, kaili kong ti pamilyak. Nang runa dagiti anak ko. Kan syempre, na special someone. Okay, anya plano yu kini Paulo, friend? Plano min tagkalay sa, Gigi. Wow! Ay no, nagsayang atan! Ay na, siyak to ti maisa nga abay, ha? Saan ka na makiasawa, Kathy? Say-sayangam la ti kwartam iti daya, Paulo. Imbis adag itila anak mo ti bibiyagam. Saan? Tanangala ka pala iti nayon ti pagkanem. Sana kasta ni Paulo, Tatang. Hanya saan? Kat awan mo trabaho na. Manalon laeng met. Di yu kumamot tagibasitan ti kinatao ni Paulo, Tatang. Tauray na tayo. Manalon tayo, mat. Saan ka di? Wen! Ngamtay kumamot ado ti kwarta na ti pilyam apaki asawaan tapno matulungan na ka. Matulungan nak ni Paulo nga uray manalon laeng. Ay, jackpot yan na ita. Awan ki di babain na. Amo na nga may niya da kwartam. Iso akong di aram kan ka. Ala? Apay ngaya kasta ti sa udakin ka? Apay ngaya paritan da ka nga agragsa? Managing bubukod mo dagita ka pamilyam? Pati ka kasinsin mo, pakibiyangan da ka? Lapdan da ka iti kayat mong aramidan? Apay akastada? Nasingpot ka nga unay, friend. Siyempre, no dakit dakin ka, itad mo dagos. Kat amang ano panunutan da, ano makiasawa ka, mapanan kini Paulo ta atensyon mo? Saan mo ida na maikanitan niya manakit dakin ka? Amok asandak akayat paragan ka, Kathy. Nakasaganak ang mangilaban itayat ko ken ka. Ikalay sa ka. Agyaman nak, Paulo. Ngam, uray santan san nga agkasar. Agdan natalatan ka sa gasawa. Saan, Kathy? Nasaysayat mo't lang kasarta pa yung umuna. Sa tantog din na. O sige, umanugot akiti dayta. Ang amo ka sana dumaray dananang kantatang ko. Kastamot tanti kabsat kan kakasinsin ko. Gamawan problema kanyak. Tinapateg, makapagsimpatan, Paulo. No kasta, talaga nga kasardan, Tatang. Anya pa ingay. Sylvia. Agraraman mo't nga minjay kabsat mo ang makiasawa. At dalangarod anak nan. Ngarud Awan mapmapan Padasin nyo timapan taguraan kayo. Pagan ano kumamat timapan ngay? Agkasarda ngay si Suda. Nalpasan ti kasarta, Kati. Agnaid tayo ni ti balay. Agdidin na tayon kadagiti anak mo. Nga anak kumatan. Uwan, Paulo. Kat agyaman unay kan ka. Ngamin, imbilang mo nga anak dagiti anak ko. Kasta ti kinapatag mo kanya, Kati. No asino dagiti napatag iti biyag mo. Napatag damat din kanya. Ay, agyaman ak. Naragsakak, tadimteng ka iti biyag mi nga agiina.
No saan niya agabrod ni Kati? Pangalaan da ngayon iti pagbiag da. Adda ka no matabangan da pagtagilakwan iti baga si Jay Ilay. Kwarta manan ni Kati iti pagnegosyo da. Kanya pa'y ngay, wana! Pasensyakan. No saan ka pala matulungan naglako ijay ili. Ta si kaswag pa talon ko. Tani, panagrarayap manen. Agbunubunak pa Kati. Wan, Paulo, awan problema. Saan mo ta narigat taglako kat? Tanumalpas ti panagtatalon, matulungan kanton. Kwarta man, Kati. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Apay, masapol adamagem no pagaramatak anak ko. Wan, tamangan no isugal yumanan. Ay na, igatang ko iti bagas. Taawan ka din men kininanagyaw. Kakasi kamen. Mangala kayo ni iti bagas. Tadong mo tila ko kabagas, tatang. Dito yun pwesto ti pangalaan nyo iti bagas yo. Anya? Kwarta nga rod ti kayat ko. Idyan yun ti panagsugsugal yo. Sana nasaya ti kasta. Di kay ikan, ta sigurado mapanmanan iti sugal ti kwarta nga itid ko kada kayo. Mangala kayo ni iti bagas yo ditoy. Day takit nga men, ta kundi asawa ka pa lang. Ha? Manipod na kay asawa ka. Awanan, imimot kan. Basit la dawatan mikin ka. Regata mo nga itad. Tatang, sayang titid ko no mapanyula ipaabak iti sugal. Ha! Imot ka kitay. Nagbalbaliw kan, iti nakiasawa ka iti dadya, Paulo. Ison, ti papapalan ti kwartam. Saan ada kami ang kapamilyam? Hello? Manong Greg? Kastoy? Nasayat matlat ta, Manong. Nabayag adi kay mauawag Kumusta kan dita abroad? Ha? Anya dayta, Manong? Kat, adakan ka ano kayat mo nga ituloy ti panagadal mo, Paulo. No siya ka may sa, kayat ko atap na may lapas mo tinarugyam a kursom. Wen, Kati. Pagbalin ng inspirasyon ko, dagiti mangmangag ko itaglawlaw ko. Bareng maawat dakton dagiti kapamilyam. No profesional akton. Anya? Agis eskwela day jay a Paulo? Wen ka now, kuna ni Marites sa karoba. Ket? Gastusan manan ni Kati, ti palagadal na. Kanya pa ingay, wen na. Ay. Ad-adaman nga rodan nga umimot dyan akta. Ta-adaman paggastusan nan. Ay, huwag nga ron Imbes sa dagi lanak na ti pagadalan na. Saan ta may ramraman mo dya asawa na gasgastusan ng agiskwela? Soron kon! Manong Greg, nakaawid kan? Oh, agyaman ak Manong. Utang ko ti amin kan ka. No saan aga po ititulong mo? Saan ak makalpas iti panagadal ko? Kahit anya nga ay, adan trabaho, Paulo. Agap-aplayak pa lang, tatang. Agawa am tagaplay Tanay, sayang tal daw. Kantap no makabayad ka iti anak may. Ha? Utang mo ti amin iti anak may. No saan agapukin ko na, saan ka anak kaadal? Into nagsweldo ka, itad mo adagos iti anak may ti sweldom. Tapno makatulong ka mat nga uray kas kasanaw. Kasyam kumamat ti anak may, Paulo. Sa anak pa'y lamang luka ti di pwesto. Madidirignak, Paulo. Sige. Agina na ka pala, Kati. Kan, uray isardeng mong taglako. Tadamat ng trabaho. Isupay ti may tulong ko kan ka. Patsyak nga gimbagak matlaan. Agtrabaho ak tumanan. Apay akas lang ka na yun na maditirik nam. Bakit? Apay no. Agpa-doktor ka langan. Ay, nagtumara ko ni ti agas. Agimbagak matlaang. Iso asaanan ti doktor. Gagangay laang da ito Paulo. Agpakuyog akan kan Chichi.
Hindag check up. Ay, jak ngamin kabalan tagmay-may sa arumwar. Ala! Madlaw anak kapsot ka Huwan nga rod. Sikat kayat ko amang kuyog kanyak. Jak kayat ni Paulo ta mga maduktalan na sakit ko. Jak kayat nga agaburido kan agdaan nagtiasawak. Ala! Friend! Kasla jackpot yun timbaga ti doktor. Agkakanat mo't kayang tirikrik na Gigi, kayat ko pa'y ti agbiag. Jak pa'y kayat ti matay. Ay na! Anta kaasi ti Diyos, Kati. Ikararag tayo amalasatan na kita sakit mo. Tapno agpaot pa'y ti panagbiag mo. Juan Gigi, kasano nagiti anak ko namatay ako. Jak kayat na panawan nagiti anak ko. Ipakaam mo mitasawam ti kasasaad mo. Tapno mo na. Juan Gigi, kung nakadya ko ni bagangam jak kabalan tagilima di tasawak. Apay akas na tinaduktalan ti doktor. Nabayag ka din nga da sakit mo iti puso. Jaka mo. Nabayagan na marikrik nak daytoy. Kunaklano gagangay la sakit ti barukong. Nakarumat kaya man. Kansan la dayta. Adda kanupay bukol iti barukong ko. Katdakalan. Masapo la maopera. Sige. Agin na naka. Itid mo niti sa bali ti pwesto mi ili. Tapno makay na naka iti husto. Ipaagas ka, Kati. Kumusta nga tandyanak talakay? Diyak mo. Tadyak mat makapag na. Nasakit ti sakak. Naopera ka no ti bukol iti barokong na. Kat agkimo ka nun sa. Diyak mo Ay, maulawak mat kami na bumangon. Nagadumag tinasakit ka niya kon. Oray siyak nga rod. Nasakit intiro abagbagi. Nasakit ti barokong ko. Ayan ni Silvia ganak taya. Ay, napanay jay lugar, tigayem na. Di pala nagawid daya. Kasano nga gawid, katilamlamangan na dagitay nakautangan na. Saan siguro nga gawid day jay? Tatang! Nanang! Umayak man! Ay, jay manugang ta, lakay. Sumbreg ka, Paulo! Saan anakalakday ta? Tatang, Nanang, inyagan kayo iti kaninyo. Agyaman kami, Paulo. Ay na, kumusta ni Kate? Masakit lata, Nanang. Linawas ti pa nag-chemotherapy na. Kahit dagiti ubingay. Napanda nag-eskwela, Nanang. Ay, Pangalalaan da ngayon iti allowance da. Da masakit mo tantinada. Isyak, Tatang. Di kayo madanagan. Tadyak tupulos baybay ang dagiti agiina. Tata Paulo, agyaman nagtasimang patkan ni Nanang. Apay, anyat na pasama kininanang yo. Sana nga gangangas, Tata. Ay, ayatan ka. Kati. Iswa sige. Palubusan kan. Tapno awanan ti marik na masakit. Kat makainanakan. Katong palag ti karikan ka. Jak
tupulos baybayan dagiti anak mo. Taimbilang kumatan ita nga anak ko. Nakapsot kami, kininalang iyo. Saan mi na maitat ti kasapulan dagiti apo ko mi. Barok. Siyak ti makamu ka dagiti agkapsat, tatang. Pagadala kita. Ket jak to ida baybayan. Nakasigsigpet ka, manugag. Uray sana nagtaon kan kadagiti apo ko mi. Imbilang mon kaspudpudno nga anak mo. Ket pagyamanan mi da ita, Paulo. Ket pakawanan da kami kumahabarok. Gapo iti panang tagtagibasit mi kun ka iti kanlabas. Ado, tinagbasulan mi kun ka. Sorry. Barok. Tatang, saan nyo na panunutan dayta? Si kalaangan, tinamnamaan miya makatulong kadagiti apo ko mi. Tanakapsot kami matan. Kan awan mo ti manamnama mi kan ni Silvia nga anak mi, tanakabalod mo tan. Gapo kadagiti nagado nga utang na. Isungagyaman kami kan kabarok. Pakawanan na kami kuma. Uwan. Nanang, tatang, napakawan kayon. Isualipatan tayo kumanti na palabas. Kat ulitak nga ibaga. Jak to baybayan dagiti apo ko yo. Itad kunto amin na kasapulan da. Kat pagadala kita, aging ka iti kolehiyo. Di tay tagibasitan ti kabailan ti pada tayo a tao, taamangan no isudan to ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno papagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ada ka din napatag nga bagam kanyak. Ay, piman kamat Manong Pablo. Kastoy ka dilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat niyag taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabailam nga roda pagadalan ni ti kolehiyo ni Karen nga anak mo? Nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo? Ikarkarigata ka pagadalan ti anak ko para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ay, wanggayam. Awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay. Kasangay di ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Huwag ading ko. Umay kamin to kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidaan. Sana pasig ka natang tisidsidan nyo kini Karen nakanak ka. Imay kayo matiyam niti birthday party. Insan Karen. Wan insan Joel. Inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapno kikita tayo diti pasken. Nabayag namin na ajak nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka matan na mapapan iji balay insan. Laplapdan nak namin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo no mapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Uwan insan.
Saan na kahit ni Nana nga mapanak iti balayo kin Uncle Pablo? Oh, apa nagsinay ka? Awan insan Joel. Di mo latalikas kaso ti bagbagan ti Leslie, anak ko. Tatang, Kastilaan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akapsat ko. tatang. Nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal kanya Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen, anak ko. Nasapa kami ngamin anaulila. Siyak tinagsapol iti kwarta tapno makaturpusla iti kolehiyo nantim. Tatang, Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputan nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin antim Leslie, anak ko. ngam no agsasao niya Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adi mulatan ni kaskaso dagiti bagbagana. Tikit di panagadal mo ti pang pangrunam. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasak bayam. Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya kumatyarami dumi jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, Nanang. Ay na, saan ka mapmapan ni Jebalay da uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo't ti mapanagpasyari di balay da. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapmapan ni Jayan. Nanang, Agtalinaag ka lang diti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ading Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Naggapwa maya. Napan ko pinasir di talon ko. Apay aya? Ay, kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangin ti family house. Tapno mapagnumarakmat. Anya? Hindi. Apay nga ilako ta? Kat pag nanaidan mi pailaan kinikarin niya anak ko. Pundad lagi tinagawanan na naganak ta ti sular kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numar iti family house? Iso nga ilako talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino nga yan ti pag naidan mi kinikarin, no mailakon ti sular kan balay. Agnaad kayo langan ni taltalon, Manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya? Agsapula kiti bayar kat ilako talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mo't ngagparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiagyo nga agasawa. Uray pay, Manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti day balay. Di mo kumamot bukudan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mo, Leslie. Wen, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house, may. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tagnumar, wan nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel, may. Da kayo ngagkabsat ti mangurnos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukudan ng ti family house, may, Uncle. Nasingpat ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinangpadal ken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang nagsakit tinakam mo kini Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukudan na ti family house, may. Kaya't ko nga ilakunan tap na damot manumar ko. Kabsat yu day di tatang me, auntie. Pangaasi yu. Ang lukuyan yu ni Manong Pablo nga ilako ng tisular kan balay ang napanawan dagiti dadakkel mi. Inday,
Apay kayat mo ngay lako ti sular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. Adangar pangaramata kiti kwarta, anti. Anya, itaman pa ya kasapulam ti kwarta ket nagbaknang kayo iti asawam. Ay, basta kasapulak ti kwarta, anti. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, ah. Leslie, Nakasaritak mo ti ni Uncle Juan nakabsat na dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan tinamdamagag kan kwa na. adda kada kayo nga agkapsat dayta. Kasarita man na imbag ni Manong mo, Pablo. Kinasaritak nga rudan, anti. Ngam di na kayat nga ila kumiti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ila ko ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnaidandakan ni Karen. Agnada pa ila jital talon na. Ijay mo da kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, anti. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na? Ura na Uncle mo, Juan. Kaya't ni Leslie nga ilakon ti family house yo. Ay, saanin ang makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house mi. Kahit tanya nga ron ti plano mi ta, Pablo. Jak ilako ti family house mi. Kaputa pag nanaidan mi pailakin ni Karen. Sa maysa, saan pa analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie nga ilakot ti dagaken balay. Di namot madagdakamat dayta idi. Uray siyak nga ron kat mas daw iti dayta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan dito balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amailakon ti family house mi, ante. Pimasyar ka mat diti balay, Insan Joel. Wen, insan Karen? Sinampot ko timay ditoy. Kaputarin mo ni nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, insan. Ayan Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na nagiti mo lami anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan mano aklaan nga may pa-share diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan. Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga ibagbaga kin Uncle Pablo. Kaya't ni Auntie Leslie nga ila kuminti family house. Tapno adda kan umot bingay na. Anya? Kunakman no amom day taba naginsan. Jak amo insan. Ti amok lang. Kat kanayon ama pa na sugalan ni nanang. Ha? Agsugsugal ni Auntie Leslie? Uwan insan. Kanayon pa napudot ti ulo ni nanang. No kas di maabak iti sukal. Ay sus. Pampanunutek pa yan tagsarde nga gadal. Kaputa makurkurangan akmat na iti pagbayad ko di pagadalan. Imposible day ta, Insan. Baknang kayo. Ape anak ko na makurkurangan kay ti pagbayad ni Jeskulaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko, insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapwam, Joel. Apay nga itala sumangpet ka. Ha? Oka. Napanak iti balay da Uncle Pablo. Di matimbagak kan ka saan ka mapmapa ni Jebalayda? Nilang matkari nakasinsing ko tinakasaritak. Gaputawan mo't ng Uncle Pablo, nanang. Kat, adda ka di imbagbagam kadakwada? Ha? Anya kumangay tibagak kadakwada, nanang. Di may papanit di pa nagsugsugal ko. Ha? Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang. Kaya't ko na may lakot ti family house me. Tapno addan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anas kan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saan anas ka ni ilako pa ti family house yo? Kaputa pag nanaidan pala da Uncle Pablo ti balay.
May sakamot. Agpapada kayo iti rason. Pudnumat nanang, saanin anas ka nga ilako yu pa'y dadya family house? Kukon dadya da Uncle Pablo, gaputa damot ten bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ta asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Uray siya, kat jakmeten makikita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngamno apay akayat pay ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di nala mapanunot. Asikatin ang tulong idikin kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kay di sing-singir day taken kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpit na kiday. Gaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto ta karintaran na kan nga ilako ti family house yaw. Manong Pablo, adan nakasarita ka bayar ti solar kan balay dagiti dadakkel ta. Anya? Nakisarita kan ti umay kumatang iti family house? Itinto ta sa anak pa yung manugot? Una, dakkel mo ti karbang akiti balay kan solar? Gaputag kab sa tamat? Jag umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti solar kan balay. Napatag kanyak ti family house. Aha, kaya't mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan napod no dayta, ading ko? Nawaya kayo latang nga umay ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangadang ko. Jak kayat dayta a desisyon mo, Leslie. Di mon pakibiyangan ti family house tayo. At damot ten bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiag yung agasawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apay agragot ka laone amang ilako iti family house. Leslie, ibagam man kayak ti rason? Sumbatan nak. Anya ti rason? Tapay agragot ka laone amang ilako iti solar kan balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikutam ti kwarta. Kat nagbaknag tinakay ka mga mapamilya. Anya nga tano, isingir ko matken ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong? Diyagon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo. Tatang, mabantayo iti balay da Auntie Leslie. Itamat laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni Insan Joel. At da kano sana nasayata mapaspasama kita ijay. Anya? Mabantayo ni iti balay da, tatang. Mabidlaeng, tagpalasak anak ko. Anya tinapasama ka ating ko. Apay anaibos amin dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya? No jak mataramidan na ita, ipabalod dag. Ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawag. Anya? Pasensya ka no inlimod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie? Tinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagbabawyak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na ko, Ma. Ading ko. Saan la dagiti gamit ti may day nana? Nudikat, alahan pa yan ti bangko ti balay mi. Anya? Awanan ti pagnaadan mi ka ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kolehiyo, Manong.
Mala. Di mon pagparikutan day taading ko. Mabalin yo, ti umyan ni Balay kini Joel. Kat siyak matan ti makamoy ti panagadal na. Nakababayin matkan ka, Manong. Nakasingsingpot ka. Sinadaan ka lata tumulong kanyak. Agkabsat ta, ading ko. Awanan ti sa baling agtinulong. No saan adata ngagkabsat. Anyaman ti dumteng apan nubo kiti biyag, dagitin tulatag kakabsat tagbibinadang, itirikat kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Agiyaman kami.